nongeye kubasuza abakunzi bacu ba Naweza TV, bahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi nkomeje kubashimira uburyo mufatanya natwe muri uyu murimo. Ndashimira abo bose bakoze subscribe, ndashimira abantu bakora like, batangaza comments, bagasharinga n'ijambo ry'Imana, kuko ntabwo tugomba kwihererana ibyiza Imana iduhaye. Mwese rero muhabwa umugisha, kandi mbakumbuje umwanya tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ngufitiye ijambo ry'Imana ryiza, kandi ndabizi neza yuko utari buvire mwaho. Haleluya. Mufate rero Bibiliya zanyu hafi aho, abafite umwanya dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi Kristo arabana natwe atugirire neza. Haleluya. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye mwami wacu, Imana ikomeye, Imana nziza. Tugushimiye umunsi mwiza waturemeye mwami Imana ngo tunezererwemo. Tugushimiye akanya kumugisha ko kuganira ku ijambo ryawe. Mana, nsengeye abantu bose bakurikiye mwami Imana muri uyu mwanya Anaweza TV. Ndasaba kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubakoreho Uwiteka Imana. Ubahaze mu byifuzo byabo papa. Mwami Imana, uvugane nabo binyuze muri rino jambo tugiye kuganira Uwiteka. Umwe wese akubone mwami, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Nta na hamwe utagera Kristo. Tugirire neza rero. Mwuka wera turagutumiye ngo ube umuyobozi mukuru w'iyi gahunda. Twese tukugireho umugisha kuko uri uwo kwizerwa. Urakoze mwami Imana, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi ngufitiye ijambo riryoshye cyane, nanjye ubwanjye riryoheye ubugingo bwanjye. Haleluya. Rivuga ngo Imana iri hejuru y'ibiteye ubwoba byose. Uwiteka Imana ari hejuru y'ibiguteye ubwoba byinshi. Impamvu Imana ibituzaniye ijambo nk'iri nuko ibizi yuko ibiguteye ubwoba ari byinshi, nuko ibizi yuko ibiteye ubwoba isi yose ari byinshi. Rero naje kukubwira ngo Imana iri hejuru y'ibiteye ubwoba byose. Ibyo ubona mu buzima bwawe, ibyo ubona mu mibereho yawe biguteye ubwoba, naje kukubwira ngo Imana iri hejuru yabyo. Wihahamuka, wiburaho wihisha, umenye ko Imana iri hejuru yabyo kandi bifiteho ububasha. Haleluya. Nta na kimwe kiri hejuru y'Imana, nta na kimwe cyananira Imana. Imana iri hejuru yabyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Zaburi, ibice 91, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka tugende dusomere rimwe tuze kuganira twasomye ijambo ryose, kugira ngo dukomeze kugubwa neza mu kubaho kw'Imana. Nizeye ko nawe uriho usoma muri Bibiliya yawe. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, ibice 41, umurongo waho wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanje. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. Iri jambo ryatubwiye ngo Uwiteka ari hejuru y'ibiteye ubwoba byose. Nshuti yanjye, ibiguteye ubwoba byose ntibiguca intege, ahubwo wowe bica intege ubimaremo imbaraga. Ubibwire ngo nahishuriwe neza yuko Uwiteka ari hejuru yawe. Mwabinteye ubwoba mwese, mwabibazo mumpahamuye, mwamisozi iri imbere yanjye, mwandwara mwe mubujije amahoro, mwabushomeri mwe n'ubukene, nahishuriwe yuko Uwiteka ari hejuru yanyu. Haleluya. Nibihongere guterwa ubwoba, ntihongere kuba uhahamutse, umenye neza ko Uwiteka ari hejuru y'ibyo byose kandi abifiteho ubutware. Buryo Uwiteka Imana twizeye ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakoreka. Wibaho rero ubuzima buhahamutse, ahubwo baho wizeye Imana, wishingikirije ku Mana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye hano muri Zaburi 91 ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye, uri Imana niringira. Haleluya. Uwihisha mu Uwiteka, Imana ikamubera ubwihisho, Imana ikabambira amahema kumutabara. Uwo nguwo azahora mu gicucu cy'ishobora byose, nta kizamugeraho, kubera yuko Uwiteka azaba amubereye maso. Kubera ko umutima uzaba wiringira Uwiteka, uwo nguwo azabaho atekanye.
ntabwo azaba yirwanirira, nta nubwo azaba yishakira ibisubizo, kuko azaba yarahisemo kwihisha ku Uwiteka. azaba ubuzima bwe yarabujyanye ku Uwiteka, akabumuhereza akavuga ati mwami, bari wowe utegeka ubuzima bwanjye, bari wowe unyobora, bari wowe unyigisha, bari wowe umbera amaso, bari wowe undinda, nje kwihisha muri wowe mwami, ndaje ngo umbere ubwihisho. Nshuti yanjye, ndashaka kubwira ngo utihishe mu Uwiteka ngo akubere ubwihisho, akubundikire, aguhishire imiyaga y'isi yagutembana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ongera kwisunga Uwiteka, wongera umwikomerezeho, umenye yuko Uwiteka ari we mutabazi wawe, umenye yuko Uwiteka ari ushobora byose, kandi umenye yuko ari hejuru y'ibiguteye ubwoba. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yesaya ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Imana iratwibutsa ko tudakwiriye kubaho ubuzima butinya, ntabwo ukwiriye kubaho utinya, ntabwo ukwiriye kubaho uterwa ubwoba, ntabwo ukwiriye kubaho uhahamutse. Ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe, kandi ntukihebe kuko Imana ikubereye maso. Yavuze ngo nzajya ngutabara, ni kuko nzajya ngukomeza. Oh haleluya. Ngo azajya Uwiteka kuramiza ukuboko kwe kw'iburyo, niko gukiranuka, niko gufite imbaraga, niko gufite ububasha. Nujya kugera aho utagishoboye, Uwiteka azajya kuramira. Nujya kwitura hasi akuramire, nujya kunanirwa guha imbaraga, kuko Uwiteka kubereye maso. Ntutinye rero kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ariko nshuti yanjye, hari icyo usabwa gukora. Urasabwa kumwiyegurira, urasabwa kumwikomerezaho, urasabwa kumuhanga amaso, urasabwa kujyana ubuzima bwawe ubumuhe, kuko niwe utera ubwoba ibiguteye ubwoba, kuko niwe wakurwanirira, kuko Uwiteka niwe ntwari ku rugamba. Naho nuza gushyiramo ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, cyangwa ukabaho gusa wumva uraho gusa ugenda bugacya bukira utiringiye Uwiteka, ibizagutemba nabyo ni byinshi, kuko ibiteye ubwoba kuri iyi si birunguka umunsi ku wundi. Baho rero ubuzima butekanye, ariko utekanire ku Uwiteka, wiyegurire umwami Imana, intambwe zawe zikomeze, umuragizi ibyawe n'abawe, ube mu rwihisho rwe, azajya kurinda kandi akugirire neza. Haleluya. Mbega wiringira Uwiteka, wowe n'ibyawe byose ubyegurira Uwiteka, nawe azajya kugirira neza. Haleluya, haleluya. Ijambo rye riratubwira ngo ntidutinye. Uyu munsi Uwiteka aratwibutsa kudatinya. Yego ibiteye ubwoba ni byinshi, yego uri mu ntambara, yego nta nzira ubona, nta n'igisubizo ubona cy'ibyo bikugoye, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ngo ntukihebe kuko azajya kuramira, azajya gutabara, azajya kugirira neza. Wowe hitamo uyu munsi kongera kumwegurira ibyawe. Haleluya. Hitamo uyu munsi kongera kugendera mu nzira ze, hitamo uyu munsi kongera kumuhanga amaso, hitamo uyu munsi kongera kumwegurira ibyawe byose. Haleluya. Hitamo kumwegurira urugo rwawe, hitamo kumwegurira ibyawe byose. Ibikugoye, ibyo udashoboye, ibyo utabonera inzira, ibyo utabonera igisubizo, bifata ubihe Uwiteka. Byose arabishoboye. Ari hejuru y'ibyo biguteye ubwoba, ari hejuru y'ibikubuza amahoro, ari hejuru y'ibiguhagurukiye, y'ibigukanga, ari hejuru y'indwara z'ibyorezo. Haleluya. Ari hejuru y'ubushomeri. Ndabizi neza muri iyi minsi abantu benshi barashomereye. Haleluya. Kubera corona. Yesu nashimwe cyane. Muri iyi minsi abashomeri ni benshi kubera ikibazo cya corona, batakaje akazi, abantu bafite amadeni batabasha kwishyura kuko akazi karabuze. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, Uwiteka ari hejuru y'ibyo byose. Ni Imana igira ikikora ikakirema ikagikomeza. Azakuremera kandi kazi, azakuremera undi mugisha. Kubera iki? Kubera ko arabishoboye byose, nta kimunanira. Haleluya. Ongera rero wisunga Uwiteka, ongera umwikomerezeho, ongera umubwire ibikugoye, ongera umubwire ibyo biguteye ubwoba, hanyuma azabitera ubwoba, kubera yuko ni Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Azabitera ubwoba, azabicyahe, azabitegeke, azabyigizeyo, kuko ni Imana. Ukuboko kwayo gukomeye kw'iburyo kuraje kubitsembe, kuraje kubikureho. Haleluya. Wowe waruzahaye, Uwiteka araje kuramiza ukuboko kwe kw'iburyo kuko gufite imbaraga. Haleluya, haleluya. Ntutinye rero nshuti yanjye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntukihebe kuko akubereye maso, n'umutabazi wawe, n'umurengezi wawe, n'ibyiringiro byawe bitanyeganyega. Haleluya. Ibintu byose byananirwa kandi ibintu byose byahinduka, ariko Uwiteka niwe ushobora byose, niwe udahinduka, niwe wambaye imbaraga n'icyubahiro, niwe wambaye gukomera. Haleluya. Ntutinye rero mwene data, Uwiteka Imana aravugana nawe binyuze muri iri jambo ngo ubwo bwoba wari ufite, wowe warubayeho mu bwoba, wowe warubayeho uhahamutse, umva uko ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo ntutinye kuko ari kumwe nawe,
kandi ngo ntukihebe kuko ni Imana yawe, ngo azajya gukomeza kandi azajya kuramira. Haleluya. Akuramiza ukuboko kwe kuzuye imbaraga, kuzuye ububasha n'ubushobozi. Ntabwo rero ukwiriye kubaho utinye, ahubwo ukwiriye gutera intambwe yo kumwisunga no kumwikomerezaho no kumwegurira ibyawe byose kugira ngo akurengere. Haleluya. Rero nshuti yanjye, iri jambo rikubera inkomezi, rikubera inyunganizi muri ibi bihe urimo, muri ibyo bihe bikugoye, muri ibi bihe isi yose irimo, kuko nawe bikugeraho. Tubyegurire Uwiteka ibitugoye, twegurire Uwiteka ibiduteye ubwoba, twegurire Uwiteka ibiduhahamuye, inkuru z'incamugongo hirya no hino. Ibyo byose tubyegurire Uwiteka kuko niwe ufite ubutware n'ubushobozi mu kuboko kwe. Witinya rero, komerera ku Uwiteka kandi umenye ko Uwiteka ari we ushobora byose. Haleluya. Imana y'amahoro iguha umugisha, wikomereze ku Uwiteka kandi ugigira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo rigukomeze. Ijambo ry'Imana rikubera inkomezi n'inyunganizi mwene data. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka ni umutsima w'ubugingo. Ugira umwanya wo kurisoma, urisubiremo. Niba uryumvise uyu mwanya, ariko uze kugira n'umwanya wo gusubiramo ijambo ry'Imana kugira ngo rigukomeze. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa wangu. Ni wakati mwingine tena wa kuwepo uweponi mwa Bwana, kuongea neno la Mungu, kushiriki na kumshangilia Bwana kwa wema wake, kwa sababu hii ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Tufurahi uweponi mwa Bwana wapendwa wangu. Njoni tuongee na Bwana. Mungu yupo kututendea mema. Haleluya. Basi leo hii tuna neno la Mungu ambalo linasema kwamba Mungu ana mamlaka juu ya vyote vinavyokuogopesha. Mungu ana mamlaka juu ya vyote vinavyokutisha na kukuogopesha. Mungu ana nguvu, ana uweza. Usikae maisha ya kuogopa na kuhangaika, kwa sababu Mungu wako ana upendo na ana uwezo na ana mamlaka juu ya vyote ambavyo vinakufanya ukose amani na raha katika maisha yako. Uweza wake ni mkuu na Mungu ndo mtetezi wako. Mungu ndo kimbilio la maisha yako. Haleluya. Basi usiishi maisha ya kuogopa, usiishi maisha ya wasiwasi, kwa sababu Mungu wako yupo kukutetea na kukutendea mema. Haleluya. Basi acha tusome neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 1 na wa 2. Aketie mahali pasiri peke yake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndio kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Haleluya, haleluya. Mpendwa wangu, aketie mahala pasiri peke yake aliye juu atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Huyo anayemtumaini Bwana atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Haleluya. Nitasema, Bwana ndio kimbilio langu na ngome yangu. Bwana ndio kimbilio lako na ngome yako. Bwana ndiye yupo kukutetea na kukupigania. Bwana ndio yupo kuwa juu ya hivyo vyote vinavyokufanya ukose amani na raha, kwa sababu ni mtetezi wako, ndiye ngome yako. Bwana atakukinga na maadui, atakukinga na maradhi, atakukinga na matatizo ya hapa na pale, kwa sababu Bwana ndiye ngome yako. Haleluya. Nitasema, Bwana ndio kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Daudi alijua kumtumaini sana Bwana. Haleluya. Nitasema, Bwana ndio kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Mpendwa wangu, katika maisha tulionayo na matatizo ya hapa na pale na changamoto nyingi duniani, usipoishi maisha ya kumtumaini Mungu, usipoishi maisha ya kumuinulia Mungu macho yako, hakika hautaweza. Utakwenda kushindwa, kwa sababu matatizo ni mengi duniani mpendwa wangu. Haleluya. Leo hii unakumbushwa kuishi maisha ya kumtumaini Mungu, kwa sababu Mungu ndiye ngome yako. Kaa uvulini mwa Bwana, muinulie macho, mpelekee yote yanayokutatiza, kwa sababu Mungu yupo kukujali na kukutendea mema. Haleluya. Ishi maisha ya kumtumaini. Basi Daudi alijua kumtumaini sana Mungu, kwa sababu alijua kwamba Mungu ana nguvu na mamlaka juu ya vita zote, juu ya matatizo yote, juu ya maadui wote. Daudi alijua kumtumaini Mungu na alikuwa akiona mkono wa Bwana siku hadi siku. Haleluya. Basi na wewe mpendwa wangu, ishi maisha ya kumtumaini Bwana, kwa sababu Bwana ni ngome yako. Bwana yupo kukukinga, Bwana yupo kukupigania. Haleluya.
Mpendo wangu, maisha yako yao ya kumtumaini Bwana. La sivyo utashindwa, kwa sababu matatizo ni mengi na changamoto ni nyingi duniani. Haleluya. Ishi maisha yako kumtumaini Bwana. Haleluya. Acha tena tuendelee kubarikiwa na neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari wa 10. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Mpendo wangu, Bwana Mungu anakukumbusha kwamba haitakiwi na haifai kabisa kuishi maisha ya kuogopa. Haifai kuishi maisha ya wasiwasi. Haifai kuishi maisha ya kuhangaika hapa na pale. Kumbuka kwamba Mungu wako yupo kukupigania. Haleluya. Anakuambia kwamba usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usiogope kwa sababu Mungu wako siku zote za maisha yako yuko pamoja na wewe, yupo kukupigania na kukutetea. Basi unatakiwa uishi maisha ya kumtumaini Mungu, kwa sababu Mungu ndio ngome yako, Mungu ndio kimbilio lako. Mungu anakukumbusha kwamba pamoja na hizo changamoto, mpendwa wangu, pamoja na hayo matatizo, rafiki mpendwa, Mungu yuko pamoja na wewe, yupo kukutetea, ni ngome yako, ni tumaini lako. Mungu ni kimbilio lako. Haina maana kuishi maisha ya kuhangaika na kutapatapa, kwa sababu Mungu yupo, anakujali na anakupenda. Mpendwa wangu, kumbuka kwamba Mungu anakupenda na anayokuwazia ni mema. Haleluya. Usiishi maisha ya kukosa amani, kwa sababu Mungu ana mamlaka juu ya vyote vinavyokufanya ukose amani. Mungu ana mamlaka juu ya matatizo yako yote. Mungu ana mamlaka juu ya madeni ulionayo. Haleluya. Mungu ana mamlaka juu ya magonjwa. Mungu ana mamlaka juu ya hizo changamoto zote unazopitia katika maisha yako. Usiogope. Usiishi maisha ya wasiwasi. Ishi maisha ya kumtumaini Mungu na kujua kwamba Mungu ni muweza wa yote. Bwana anakukumbusha kwamba atakushika kwa mkono wake wa kuume. Mkono wenye nguvu wa Bwana utakutetea, utakupigania, utakutendea mema na utakutendea makuu, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu na anakupenda na anakujali na anakuwazia mema. Basi jua kabisa kwamba siku zote Mungu yupo kukutetea na kukutendea mema. Haleluya, haleluya. Basi mpendwa wangu, hata kama ungekuwa unapitia magumu kiasi gani, usiogope, kwa maana Mungu yuko na wewe. Mungu yupo kukutetea na yupo kukupigania. Ishi maisha kabisa ya kumwamini Mungu na kujua kwamba Mungu ndo kimbilio lako. Ishi, kaa uvulini mwa Bwana. Mungu ndo ngome yako. Muinulie macho, mpelekee yote. Ishi na Mungu kwa kujua kwamba yupo siku zote kukupigania. Haleluya, haleluya. Wapendwa wangu, changamoto ni nyingi duniani. Njoni tuishi maisha ya kumtumaini Bwana. Njoni tuishi maisha ya kumkimbilia Bwana. Acha tumpelekee yote, kwa sababu alisema kwamba njoni nyote mlioelemewa na mizigo. Acha tumpelekee Mungu mizigo yote iliyotuelemea. Changamoto zote, mambo yote yanayotufanya tukose amani, tumpelekee Bwana, kwa sababu ni muweza wa yote. Haleluya. Usiogope, kwa maana Mungu yuko na wewe. Usifadhaike, kwa sababu Bwana yuko pale kukutetea na kukupigania. Atakushika kwa mkono wake wa kuume. Kama umefika mahala unaona kabisa kwamba huwezi, mwambie Bwana, nishike kwa mkono wako wa kuume. Haleluya. Mkumbushe neno lake unapokutana na magumu. Mkumbushe kwamba Bwana ulisema katika neno lako kwenye kitabu cha Isaya kwamba utanishika mkono na utanitetea na utanitendea makuu. Ulisema nisiogope, ewe Bwana, njoo uniokoe. Wewe ni kimbilio langu siku zote. Mtumaini Mungu na uwe na neno la Mungu litakalo kufanya uweze kuyapita na kuyashinda matatizo unayoyapitia, kwa sababu Mungu yupo nyuma ya neno lake kutenda miujiza, kutenda makuu. Mungu anaponena, anapoleta neno, ni kwa sababu anajua kabisa kwamba kuna watu wanaishi maisha ya wasiwasi na kuogopa. Basi unakumbushwa kwamba muamini Mungu na umtumaini, kwa sababu siku zote atakuwepo kukutetea na kukutendea mema. Haleluya. Basi mpendwa wangu, ulikuwa unakumbushwa kuishi maisha yako kumtumaini Mungu, kwa sababu ni ngome yako. Atakulinda, atakutetea na atakupigania. Ubarikiwe mpendwa wangu na neno la Mungu, na tunapolisoma uwe na muda wa kulirudia. Unaporudia neno la Mungu kulisoma, basi unazidi kufunuliwa zaidi. Unazidi kabisa kuongea na Mungu kupitia neno lake. Ubarikiwe sana na uwe na siku njema mpendwa wangu. Murakoze bakunzi bacu Banaweza TV.
muhabwe umugisha n'iri jambo ry'Imana, kandi ndabakangurira kujya musoma ijambo ry'Imana. Ubwo tuba turiganiriye gutya mu mwanya mugufi, ariko ujye usubira inyuma ufata umwanya usoma ijambo ry'Imana, uzarushirizaho kugenda uryumva kandi urisobanukirwa, kandi ni ukuri ujye wibuka ko Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kurisoresha imirimo n'ibitangaza. Mwami Imana abahe umugisha, reka mbasabire umugisha. Uwiteka turagushimye Mwami, turaguhimbaje nyagora ku ngoma, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Urakoze Mwami Imana kongeye kwibutsa ubwoko bwawe yuko badakwiriye kubaho ubuzima butinye, ubuzima buhahamutse, ubuzima bubuza amahoro, kuko uri mu ruhande rwabo Mwami Imana. Urakoze kuko utwibukije ko ari wowe kuturamira Papa. Ngaho ramira ubwoko bwawe, umuntu wari ucitse intege Papa, uwari urwaye arembye Mwami Imana, uwari ubuze ibyo kufungura Papa, uwari ushomereye Nyiringabo Imana, bo ngabo bari mu myenda kubera kubura akazi Mwami, abafite ibibazo bitandukanye Kristo, abo ngabo icyorezo cya corona Mwami Imana kimereye nabi, ndakwinginze Kristo kugira ngo ubatabare binyuze muri iri jambo ryawe uduhaye, ubatabare binyuze Mwami Imana mu mbaraga zawe, kwa kuboko kwawe kw'iburyo watubwiye kuzajya kuramira ubwoko bwawe, kurambura uramire Mwami abantu bawe aho bari hose Papa. Nzi neza kuri Imana ibera hose icyarimwe, ntaho utagera Mwami. Ngaho rengera ubwoko bwawe kandi ubagirire neza. Kristo mwiza, tuzumva imirimo n'ibitangaza wakoze binyuze muri rino jambo. Urakoze Mwami Imana kuri wo kwizerwa no kwiringirwa. Ushimwe kubw'urukundo dukunda Papa, ni nayo mpamvu waturemye mu ishusho yawe. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe Mwami Imana, mu izina rya Yesu, amen. Bene data, mugubwe neza n'ijambo ry'Imana, murushizeho gukora subscribe kuri channel yacu abatarayikora, kandi mwe mwayikoze mujye musharinga ijambo ry'Imana. Ntukiherera ni byiza wabonye, jya wohereza mwene data nawe abashe kugubwa neza. Dufatanye gukora umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Shalom shalom.